KSA Hamran District Committee Tumpen Patel Piponsi Give&Take Policy Puthak peacefully sit in demonstration Kipadapo. Nijang Karbiang Longpen Meghalaya Ahoy Mokoilum pathu aklam malong patumi KSA Hamran District Committee Tumpen Patel Piponsi Give&Take Policy Puthak kachesong pot. Labang Swami Long KSA Central Committee Amepu Subit Timung Chunbang Jen Singh Timung ASDC Socialist Amepu Sarsing Ingling Lapen Penang An Akathekeding Atum Chatong Dunsi Meghalaya Phan Long Lekipi Chakroidun Nang Nik Mate Chakroidun Thekthi Pu Alam Thei Chapaklangbo Assam Government Lapen Meghalaya Government Ang Bom Give&Take Policy Puthak Assam Along Non-MLA Election Jud Datlote Give&Take Policy Kepachun Jang Ringdu Lasi Give&Take Policy Kepachun Long Lide Japan KSE Atum Kachesong Ington Pon Pilu La Anso Sesi Kachesong Amede Patepon to Japan Jisik Bomlo Si Sumiti Mongahin Pen Perangi Red Sing Teron Atheno Nang Pachunido Lasi BJP tum Karbiang Long Rafa Ketan Kachu Bay Lambang Litum Jong Dak Sigimi Isi bang non penang rata tum phala tum thanlo je BJP tum se hempre gwani pulo sita ni pui bange BJP ke hempre ki piye party kali Karbiang Long na ki piye party ke cheng si bange la Give&Take lo West Karbiang Long 3000 square kilometer so se chodanat daksi la Give&Take pa chundet lo plotang te 1547 square kilometer long leke Meghalaya phan pideji lasi achi team so se West Karbiang Long leke Meghalaya long dam pi pulo si hempre na PG kali lake mane Karbiang Long na ki PG akam si ke claim do dak nang thek lasi ni tum Give&Take ke lake ha 2021 alam thena klang mesin ni tum mangal lake che don dun de pini anta Give&Take gidro nei pusi che song bom lo sita Karbiang Thomas Council pe la subhang anta anu chi warwe pe tum along lam cho bai si than je Give&Take ke Karbiang Long ave lake kukurjhar long si do pusi tuliram bang hang kaning je jong si Give&Take Karbiang Long ave kukurjhar long si do plutang te ni lam do ku mega kukurjhar ke Meghalaya pen che pa hoi dun de isi hini bangke 2022 aningkan 29 November arni bangke Government of Assam Governor pensi notice pilo je regional committee ke seng lai area kapalang pa jong si Give&Take ave pu regional committee ko son si seng de lo governor pe solam tuliram han chini ni de la lo silam do chini be hini bangke BJP government ke Karbiang ke pharairi lasi 2024 aningkan 20 February arni all party meeting hang lo je PJR long ke do aron repen kang ni huk amuluk tufan tharle ji puta pini ningkan hini ke par dulo tharle le detlo lasi la tumke lam chobai party ke thomago puthi bangke Karbiang Long ka paching thurji akam le BJP party ke claim kali Karbiang Long lege company bangke jorlo kam si ke claim pulu tangpe Karbiang ke ban ke rai kom kam da claim kle Karbiang Long le ke rai kom kam da claim kle apot si Karbiang Long rad phan ni chuning ridonji bangke Give&Take ka opus PJR long tharle nang ji la pen Karbiang Long le company long jor long le ku kachesong bangke politics palut nang ni da ke politics pathu I nang ne porsi pini BJP long ke do Karbi tum puno Congress long ke do Karbi tum puno high PSLC long ke do Karbi tum pen chenglok do ana song tum ta Give&Take kroi kre PJR long ke do tum ar tung vek ni company phan long le jor long le ku bai chi song nei pusini li akil dun Give&Take pu ke neri tum ke la pen ke neri tum phane chong thoi nang ne hoglo lage neri tum la dak ki do border ki do ki sung chot kali non ke Give&Take la Karbiang Long ijahak ke Meghalaya phan piderji la bang ke neri tum la border ki do asong ado ka be la border ki do kre tum an ke tapat khanduli infermi sir la hai neri tum ti donun de la ka hok mukro long ala lekhe sanghu ala bang so gi thi alam ta nang li tum ta chini po la bang so alam sta me nang rap nang yi batela dak development na so alang li tum ti cha de kang pen nang klempo pulo sita la ta velang bate ami sihet hala orivel timung tapat along kithi la bang so alam ta neli tum la dak chi thek long la bang so alam se tirap kachuhang apong neli tum la border along gitu atuma phan ke security nang ita ho ala son council pe nason neli tum phan nerap nang ita ho bune tum kachu hang du na phong sita me nona maneli tum ti thek long la lasi government to laso a Give&Take policy bangke chibidro serak nangji lasi non head nangli tom nangkar jupon labangso alam the puthak bangke non ke bangji MLA election aphilote Meghalaya Deputy CM ahin bensi ningje lo je
Meghalaya pen Karbi Anglong West Karbi Anglong border aputhak bangke give and take policy bangke puthot angko MLA election of phi angko chengpon thupo pusi injepon lasi laso pen ajok sinili tumbangke pini sitame chengpon lo je labangso kachesong bangke nili tum ton pon pelo lasi give and take policy bangke chividro retik nili tum karbilo charlia song lapen chelang ra peda song ahin pen nili tum labangso kachesong bangke pon bompo lasi MLA election judelo polte cheng po pusi declare lo pot lasi nili tum labangso kachesong bang ton pon pelo tum labang nili kajuang tum tim karbiang long phan alang li tum give and take policy along alang li tum chedon dun det ma ako jong si chedon dun pen kroidun hum ma jong si kroidun hop plote ni tum kse karbilo charlie song pen ing tang kring pen song ji lapen dutulang ako jong si give and take policy banke Meghalaya sort of han pipelo plote labang mesen lo ako jong si ki piang ring do plote karbilo charlie song pen mokiwang jilangar ni ke nili tum ing tang kring pen song tv lapen ako isi nili ning duk me lapen polo maplote non hedron maduda theglong lo tapar long sita me inod orivel timung alang li pransi da medam nang julo pipolo plote alang li border chera koma joini lapen dutulang inod forester me jodi forester alang li sita me border ra joini ben se pranam nang lo tante pipolo pini an sita me initiative and aided council pen labang nili karjugang tung lapen ako dutulang dak rong aratum pinangan atum aning kiduk lapen aning ki bobdo